namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm the can continue at this an update about album ya Ben President ya vana va Nova. So I sungule ka YouTube, of course, that clear ka iTunes. So of course I updating mara still there's another update. Hey, tilo ku vuyeni guys, tilo ku vuyeni swinene. Loko wa dzipota position se va incicini man, hey va incicini. I had to redo this video again because no that way upload and when come President Mayengani position in teaching because no need enter video I reckon number 12. However, say position in teaching. Hey guys, I did win man. So I check and go say like number man ranga pound. Hey. Yeah. Okay, let's go. So as you can see, President Mayengani here, she like position number 11. Mina loko ni ta video ya number 12 loko swi ni heta ku upload na ku yi endla ya ka public ni fanele kuma ku siyile ka number 11 so hi nga vula tani congratulations to Ben President and guys you need to understand YouTube ya hlupha like me munhu a za a nghena like a trenda ka YouTube ni va kha ni n'wi tekela ngopfu henhla because a swi easy guys ku va munhu a za a trenda like on YouTube a fika a humelela laha YouTube ya tika by far I think yona yi tika swinene ku munhu a za a trenda laha i va yi trigger hi ndlela yin'wana so ni swi twisisi ku xi njhani and it's not really necessarily all about the views kahle it's all about traffic. I think if I kind of traffic ku va kha nghena vanhu vangani on your song at that particular time so swi loko swi Ben President yi le ku trenda swinene vanhu va le ku ngheneteleni hi ndlela yin'we ya le henhla swinene so va raisini can we say maybe RPM kwala swi hlangana kwala like YouTube is equal I chele mranga phanda la so yi le ku tirheni swinene so of course I nghene ni cheka na le ka iTunes as you can see kwala na le ka iTunes nkarhi wa komba le henhla le 1438 ka siku ra namuntlha of course ra the 29th October so loko hi cheka mranga phanda swi vona kwala ni ya ha ri kona ka number 5 as you can see a swi easy ku va yi last year it's not easy at all and ayo dominate le ntsena kahle even on the ground a yi ri ku twaleni swinene agiyani lava nga ka malamulele va ni hlamuserile ku hayi Master T mranga phanda yi le ku tirheni swinene on the ground le ka malamulele ti-events la ti ri kona over the weekend a yi ri ku twaleni swinene nakona so hi nga vula tani ku congratulations to Ben President yi tirheni I mean like yi tirheni like he worked hard swi kahle swinene. Loko na mi ngeza mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe loko ni ku mi hisa leyiwani wa nyanyuka mi ta ku hi swi swa ka mina se i byela vo mani ku hi nga tolelana mathaka se mativa na a mara xona xi hisa lexi a xi vekelini la ka Mthondolovhani na a xi vekelini xi ta hi disa hi ti-drip a ri hi mara hi ta hola hi December loko hosi yi humesa a mara sweswi hi ta koka ku tika a xi hambani.